Ikaze muri CK Talks. Njye ndi Clarisse Karasira. Uyu munsi tugiye kuganira kuri gereza iteye ubwoba, ikakaye kurusha izindi zose ziriho ku isi. Ni gereza igereranywa n'urupfu, yitwa ikuzimu. Uyinjiyemo ntapfa gusohoka. Ndavuga uyinjiyemo afungwa. Ifungiyemo benshi biganjemo amagangs yakoze ibikorwa by'indengakamere, aho bamwe muri aya magangs bavuga ko bahabwaga amabwiriza na Satani we bwite. Inzozi mbi zatangiye ubwo nurutswaga mu ndege. Aya ni amagambo y'umusore wari umwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika waketsweho kugirana imikoranire n'amatsinda y'abagizi ba nabi. Aya magangs nyine hakoherezwa gufungirwa mu gihugu cya El Salvador. Ni umusore witwa Gonzalo w'imyaka 26. Aha yari kumwe n'abandi 251 nabo b'Abanyavenezuela. Yari mu mezi y'ukwa gatatu n'ukwa kane muri 2025. Uyu musore yagize ati, ubwo twavanwaga mu ndege aba bapolisi badutegetse gupfukama hanyuma tugashyira imitwe hasi. Umwe muri twe yabwiye abo bapolisi ko afite ikibazo cy'umugongo, bityo ko atabasha kunama ngo ashyire umutwe hasi. Akivuga ibyo, umwe mu bapolisi yahise amukubita inkoni ku ijosi ashyira umutwe hasi. Ati, twahise dushyirwa muri bus twerekeza muri gereza ya mbere irindiwe umutekano mu buryo budasanzwe ya Centro de Confinamiento del Terrorismo cyangwa CISOT mu magambo ahinnye. Gonzalo yakomeje agira ati, ubwo twageraga ku muryango winjira muri CISOT badutegetse gupfukama ngo batwogoshe. Umupolisi umwe yahise ankubita inkoni ku maguru mpita nisanga hasi. Hari umuyobozi wahise atubwira ko twageze ikuzimu. Ati, welcome to hell cyangwa muhawe ikaze mu kuzimu. Abarinzi n'abayobozi b'igereza bakubitaga Abanyavenezuela ndetse n'Abanya El Salvador buri munsi. Abanyavenezuela bafungiwe muri gereza mu gihe kingana n'amezi 18. Kuri bo yanganaga ngo nk'imyaka 100 kubera uburibwe bukomeye bagiriye muri gereza idasanzwe ya CISOT. Aba Banyavenezuela sibo barose bakurwa muri gereza, boherezwa mu gihugu cyabo ubwo habagaho igikorwa cyo guhererekanya imfungwa hagati ya El Salvador na Venezuela. Ubu ni ubuhamya buri ku rubuga rwa Human Rights Watch, umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu, bwa bamwe mu bafungiye muri iyi gereza. Imwe muri gereza ziteye ubwoba kurusha izindi ku isi, zifungirwamo baruharwa mu bikorwa by'iterabwoba n'ibindi bijyanye no gucuruza ibiyobyabwenge, ndetse niho iwabo w'amabandi akomeye yajujubije igihugu cya El Salvador. Mu mwaka w'1979 umwuka mubi wa politiki, ubusumbane mu bukungu, ubugizi bwa nabi n'imibereho mibi byatutumyemo intambara ya gisivili yateye Abanya El Salvador benshi guhunga berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya California mu mujyi wayo wa Los Angeles habaye nk'ahatewe n'umwuzure w'impunzi, dore ko habarwa nibura abantu 500,000 bahahungiye bava muri iki gihugu cyo mu majyepfo ya Amerika. Imihanda ya California yuzuye abana n'urubyiruko rwuzuye ibikomere, ubukene, nta cyerekezo, nta n'amaramuko. Ko yisanzeho amatsinda y'insoresore zanywaga ibiyobyabwenge byinshi cyane, zikanabicuruza, zibaga, zikanakubita ndetse zikica nta mpuhwe. Imyigaragambyo myinshi y'Abanyamerika bari barembejwe n'aya magangs. Mu 1992 batangiye kwirukanwa basubizwa muri El Salvador. Nibwo habaye yirukanwa cyangwa deportation ikomeye cyane muri Amerika y'icyo gihe. Aha rero niho havuye amatsinda y'amabandi arimo iryitwa Mara Salvatrucha rikunda kwiyita MS-13 ndetse n'irindi ryitwa 18th Street Gang. Aya yubatse izina cyane muri Amerika y'Amajyepfo. Aya matsinda yatangiye guhamagarira urubyiruko rw'Abanya El Salvador kuyinjiramo. Hari n'abavuga ko abangaga kwinjiramo bakubitwaga cyangwa bagahohoterwa bikomeye. Urubyiruko rutiyumvagamo leta nirwo rwabyumvise vuba, nuko rutangira kwinjira muri aya magangs. Kugeza mu mwaka wa 2020 muri El Salvador habarirwaga nibura amagangs 60,000 ndetse n'abafatanyabikorwa bayo barenga 400,000. Aya matsinda y'abagizi ba nabi mu bihe bitandukanye yakoraga ibikorwa birimo ubwicanyi, kwaka amafaranga abaturage ku gahato no gucuruza ibiyobyabwenge. Ibyo byose akabikora kugira ngo abone amafaranga, ariko harimo n'ubugome ndengakamere. Aya mabandi yatangiye kandi kugenzura uduce tumwe na tumwe muri El Salvador, ku buryo hari nk'uduce yagenzuraga akabuza n'abayobozi bakomeye b'iki gihugu kutugeramo, ndetse abayobozi b'aya matsinda bavugaga ko bafite ububasha bwo kugena ushobora kwegukana amatora.
ndetse niyo yashyiragaho gahunda zose zijyanye no kwaka imisoro abaturage bo mu duce bagenzuraga. Aya matsinda agize imbaraga zikomeye cyane, ndetse kubera urugomo rukabije bakoraga, igihugu cya El Salvador cyabaye kimwe mu bihugu bya mbere ku isi birangwamo ibikorwa byinshi by'ubwicanyi. Mu mwaka wa 2015 abantu 103 mu bantu 100,000 bicwaga n'aya matsinda y'amabandi. Z'imyaka yo mu 2000 leta ya El Salvador yashyizeho gahunda yo kurandura aya matsinda y'amabandi. Mu mwaka wa 2003 ndetse na 2004 guverinoma yashyizeho politiki yiswe Mano Dura ndetse n'indi yitwa Super Mano Dura. Izi zari gahunda cyangwa se operation zabaga zigamije kurandura burundu udutsiko tw'amabandi. Ku ikubitiro abarenga 30,000 bakekwagaho gukorana n'aya matsinda barafashwe barafungwa. Iyi gahunda nubwo yatangaga icyizere ntabwo yagezweho nk'uko leta yabyifuzaga. Mu myaka y'2012 leta ifatanyije na Kiliziya Gatolika yo muri El Salvador bagiranye amasezerano n'aya matsinda, kuko byari bimaze kugaragara ko operation zo kuyatsinda hakoreshejwe imbaraga ntacyo yagezeho. Mu ntangiriro aya masezerano yagabanyije uburyo bugaragara umubare w'ubwicanyi, gusa guhera mu 2014 aya masezerano ntabwo yari acyubahirizwa neza, ubwicanyi bwongeye kwiyongera. Muri 2015 urukiko rw'ikirenga rw'iki gihugu cya El Salvador rwafashe icyemezo cyo gushyira aya matsinda mu rwego rw'imitwe y'iterabwoba kugira ngo leta ibashe kuyarwanya mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibi byatumye kuva mu mwaka wa 2019 kugeza muri 2020 umubare w'ubwicanyi muri El Salvador wongera kugabanuka ugera ku kigero cya 62%. Icyo gihe perezida wa El Salvador Nayib Bukele unakikiyoboye magingo aya yavuze ko kugabanuka kwatewe na gahunda ye yiswe Territorial Control Plan. Iyi yari gahunda yo kugenzura no kurinda igihugu utu dutsiko tw'amagangs. Gusa mu mwaka wa 2020 ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango witwa International Crisis Group bwagaragaje ko nta bimenyetso bifatika byerekana ko iyi gahunda ya Territorial Control Plan ariyo yateye iri gabanuka. Umuryango wa ICG wavuze ko iri gabanuka ry'ubwicanyi ryatewe n'amasezerano y'ibanga ngo leta yaba yaragiranye n'aya matsinda y'abagizi ba nabi. Sibi iyi leta irangajwe imbere na Perezida Bukele yabihakanye yivuye inyuma ivuga ko atari ukuri, ko ahubwo ari gahunda yashyizweho na perezida, bityo ko perezida akwiye kubyubahirwa. Tariki ya 25 kugeza 27 z'ukwezi kwa gatatu muri 2022 ya matsinda y'amabandi yishe abantu 87, muri abo 62 bishwe ku itariki ya 26 gusa. Umushakashatsi witwa Jose Miguel Cruz wo muri Florida International University yavuze ko uku kwiyongera gukabije k'ubwicanyi kwatewe n'uko aya masezerano hagati ya leta n'aya mabandi atagenze nk'uko byari byitezwe impande zombi. Mu rwego rwo gusubiza kuri uru rugomo, inteko ishinga amategeko ya El Salvador itangaje ibihe bidasanzwe by'umutekano, ikuraho ingingo nyinshi zazitirwaga n'itegeko nshinga. Iyi nzego z'umutekano ububasha bwo gufata abantu benshi bakekwagaho kuba muri ariya matsinda. Mu mezi 7 gusa hafashwe abantu bagera mu 55,000. Kubera umubare munini w'abantu bafashwe icyo gihe, Perezida Bukele yahise atangaza ko hagiye kubakwa gereza nshya nini ikomeye ndetse ifite ubushobozi bwo kwakira imfungwa zirenga 40,000. Iyo gereza niyo tuvugaho none, niyo yiswe Sesot. Imirimo yo kuyubaka yahise itangira, yuzura itwaye miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Iyi Sesot yafunguwe mu kwezi kwa mbere kwa 2023. Ni gereza yubatswe ku buso bwa hegitari 23, no kuvuga acres 57. Izengurutswe n'ubutaka bungana na acres 350. Ubutaka bwose bukaba bugenzurwa na leta ya El Salvador. Iyi gereza iherereye mu gace kitwa Tecoluca, na gace kitaruye utundi kari mu ntara ya San Vicente munsi y'ikirunga cya San Vicente. Gereza ya Sesot ifite ubushobozi bwo kwakira imfungwa 40,000 zigabanyijwe mu bice cyangwa se cell blocks 8. Ahagenewe amacumbi y'imfungwa hafite ubuso bwa hegitari 2.4. Ibi bivuze ko buri mfungwa bifite umwanya muto cyane wo kubamo, aho usanga babayeho bacucitse cyane mu buryo butari mu bwinyagamburiro. Imfungwa imwe usanga ibiri kuri metero kare 0.6. Izi ni square feet 6.5. Abumva imibare murabyumva.
Ibindi wamenya kuri iyi gereza ni uko ikikijwe n'iminara 19 miremire cyane ihora ifite abarinzi amasaha 24 kuri 24, ikagira inzitiro ebyiri, buri rumwe rufite uburebure bwa metero 9. Hejuru y'izi nzitiro hari ibikoresho bishobora kujomba buri muntu wese ugerageje kuzirenga. Hari ibimeze nk'amahwa n'ibyuma, ndetse kuri izi nzitiro hanyuramo umuriro mwinshi cyane w'amashanyarazi, ndetse hasi hari utubuye duto twa gravier dukora amajwi iyo umuntu adukandagiyeho. Ibi bisobanuye ko gucika ari ibintu bidashoboka. Buri cell imwe muri 256 ziri muri iyi gereza ishobora kwakira impuzandengo y'abantu 156. Uyu mubare ni munini cyane ugereranyije n'umubare wemewe ku rwego mpuzamahanga cell ibikwiye kwakira. Cell muri iyi gereza ibamo ibitanda 4 byonyine by'ibyuma, biba bigerekeranye, nta matera, nta n'ikindi cyo kuraraho. Ibitanda 4 kuri abo bantu 156. Kikaba kandi kirimo ubwiherero bubiri ndetse n'aho bakarabira habiri. Itara ntirizima na rimwe, ntirinahumbya ku buryo abarinzi babasha gucunga neza ibiri kuhabera. Buri cyumba imfungwa zifungirwamo kiba kirimo Bibiliya ebyiri. Buri cyumba kandi kibamo kamera na za CCTV ndetse n'abarinzi bitwaje intwaro bakinyuramo umunota ku wundi. Muri iyi gereza kandi harimo ibyumba bizwi nka solitary confinement. Ibi ni ibyumba umuntu afungirwamo ari wenyine. Ibi byumba ababijyanywemo bafungirwamo iminsi 15, barara kuri sima ikonje cyane. Ubusanzwe iyi gereza icungirwa umutekano n'abasirikare 600 bafatanya n'abapolisi 250. Umuyobozi wayo akaba yitwa Belarmino Garcia. Uyu mugabo ni umwe mu bashyirwa mu majwi cyane ko akorera iyicarubozo bamwe mu bafungiye muri iyi gereza. Iyi gereza ntinjirwamo n'ubonetse wese. Bake bahabwa kuyinjiramo babanza gusakwa bikomeye cyane umubiri wose hakoreshejwe icyuma cya X-ray kugira ngo barebe niba nta kintu gishobora kuba cyateza ikibazo binjiranye. Icyuma kireba no imbere mu mubiri no mu nda. Muri iyi gereza imfungwa zambara imyambaro y'umweru. Ikindi ziba zigomba kuba ziyogoshesheje nibura buri minsi 5 zirogoshwa. Imfungwa isohoka muri iyi gereza n'ababurana ntabwo basohoka, baburana hakoreshejwe ikoranabuhanga kuri internet. Muri iyi gereza kandi imfungwa ntizemerewe kwiga, kwidagadura, gusurwa cyangwa guhamagara kuri telefone. Icyakora zemerewe gusoma Bibiliya. Zihabwa amafunguro ari ku ngano nto cyane ku buryo guhaga kuri izi mfungwa ngo biba bidashoboka. Aya mafunguro bayafata nta bikoresho byo kurisha bafite, kuko bitekerezwa ko mu gihe bahawe ibiyiko cyangwa amaforks baba bashobora kuyakoresha barwana hagati yabo. Guverinoma ya El Salvador ntiteganya ngo kurekura imfungwa n'imwe muri gereza. Ibyo bisobanuye ko uwinjiyemo adafungurwa kereka habayeho guhererekanya imfungwa hagati y'ibihugu. Ni ukuvuga aramutse ari imfungwa itari inya El Salvador. Minisitiri w'ubutabera muri El Salvador, Bwana Gustavo Villatoro, yavuze ko imfungwa zifungiye muri Sesot zitazigera zisubira mu miryango yazo ukundi. Ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa kabiri muri 2025, Perezida Nayib Bukele yahuye na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Marco Rubio. Aba bombi bagiranye ibiganiro byaganishaga ku kohereza bamwe mu banyabyaha bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihugu. Ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa gatatu muri 2025, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zizohereza muri El Salvador abantu 300 bakekwaho kuba abanyamuryango b'agatsiko k'abagizi ba nabi kitwa Red Aragua. Aba ngo bagomba gufungirwa muri iriya gereza ya Sesot. Mu bihe bitandukanye iyi gereza yanenzwe n'ibinyamakuru n'imiryango mpuzamahanga ngo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Gusa kandi abaturage ba El Salvador benshi ntibahwema gushimira perezida wabo Nayib Bukele kuba yarabakijije aya mabandi yabagize imfubyi, abapfakazi ndetse ikabacucura ikababikamo ubwoba. Ikinyamakuru cy'Abongereza BBC kigeze kwandika kivuga ko iyi gereza ya Sesot itubahiriza amabwiriza mpuzamahanga ya Croix Rouge, avuga ko buri mfungwa igomba nibura kuba mu mwanya ungana na metero kare 3.4. Ariko aho muri Sesot nk'uko twabibonye, impuzandengo y'umwanya imfungwa ibamo ingana na metero kare 0.6. Uwitwa Martin Horn wahoze ayobora gereza yitwa Rikers Island yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we yavuze ko gufunga abantu 40,000
ukabafungira ahantu nka hariya byagorana cyane kubacunga nk'uko bikwiye. Naho umuryango mpuzamahanga Amnesty International wagaragaje ko iyi gereza ari urugero rwiza rw'ahantu uburenganzira bwa muntu ngo bubangamiwe, guhamagarira inzego bireba kugira icyo zakora kugira ngo ibibazo uruhuri biba muri iyi gereza bishakirwe umuti wa burundu. Mu biganiro byacu biri imbere tuzagaruka no ku zindi gereza zimeze nk'iyi ziri hirya no hino ku isi.